okunamakamera hayi bazokubona labakithi abawafakanga ala ngaphandle baningi amaxhoshelwa lenja le kuyitshaya nje hayi problem baningi vele awuzangithi ungaluza umsebenzi uyaphela ngempela ngenja yomlungu yaphela hayi inja uyithanda kakhulu angamana beka wena emuva ebhakeni yona ehlala phambili izulu yena ihanjiswa kuma specialist wena mawugula bathi umele uzihambise njani evetkopeni zihambise zibhatalelwe sakhokhela inja yedwa kudoktor eniyaduri doktor yena njengamanje ngoba kubanda so amajesi ezwathengelwe thengela amajesi amahle kakhulu adurayo ukuthi ifudumala ngamathoyi nezingubonyana lezi ezisoft sikwenza udabula ingubo zazo zona leza sokwazi sebekwazi ukuthi ifuna something yoku sebeyithengele ongamabhola okudurayo izokhona ukuthi idlala ngakho qinisa amazinyo wena muntu udlisinkwa lapho ayiqobiswanga athi nje mhlawumbe uqobisa ngebhata ayikho nayo le bhata le ayikho vele uthola ukuthi ngabe iphelile wazini ngebhata wena wazi ngebhata yethu wathi yila siya nje asibeke efrijini uzodla so sedlulele ngesikhathi sikubolile ukubola awelo kwasikhathi thathe nje ayise boyikera ngemshini akabona umhlaba ayayigunda bayigunda inja vele ngiyazi inja ayihambisa boyigunda ngemshini lesigundwa hey Papa shop Papa shop ibhadalwe imali ushaya ikhata shaya inja hayi izinto zenzeka ya chaya mazipho la iqunywa kuyo wena abazingene zapho bona le mina besebelwe isystem yokuvala igezi ekseni ngathi hayi ngeke ngikwazi ukusebenza ngamanzi abandayo hayi bavale yini igezi bathi ugezi ladura neli bangamela phakathi instead of livale ekseni ngangcono linginikeza ichance nyana livale lapho ngabo level lamsebenzile phela mari bawezile amanzi abandayo ukuthi abantu angeke umathinti yo angeke umababa ekseni kabagezi ukuthi laba bantu bavuka baqhubhe kuphela umuntu agqoka bageza ntambama ebesemvalela mina amanzi athi belunga bageza kunakugeza ntambama nix abagezi basula laba zobona emlungu angena nelitshe eshaweni abangena nelitshe la kusebenza ilitshe phela ukuthi umsebenzi uphelele etsheni zobona angena nelitshe angalazi ilitshe phela imlungu phoma blue eye phela imlungu so abagezi la basula ukusula lento bayenzayo ingulube ingulube phela mawufuna ukuthi umlungu akuxoshe engasafuna ukusebenza uthi le ngulube le hambeni ngamarolo namaphufumiyana lokubaropa ngaloko abagezi lapha yiko bethenga ama perfume la expensive benephunga for perfume benephunga la banephunga nje ingulube banephunga la manje usubuza kumuntu omnyama nxa sesemalavini abana titele sehambelana imali into yabo nje vela nje baphiwe imali thina siphiwe amandla ukuthi basisebenzise exactly ubona lo wami lo anti sisela amadirect noma sithi khona umzathi hey sithuma nje siheavy Thomas kancane bithi hayi imali labantu baso no isaka lamazambane phefemlela phezulu hayi ka dola mphakamisa umatrasi ngathi Rofi akuna power le nto le hayi bona kabala bona kumizane ukukhuluma nje kuphela ngakho futhi nakhona hayi thina ipapa le strong ubona baphuza yini matiya nyana lokho wena power le ipapa nombro yeah yena uhlanyana intonyana nje amaveji nyana
iwe namasemasimini kuhlakulwe bona bayakwazi wasebenza iteretere terekele ganda le bayenza umzimba ube soft abawike kakhulu labantu bawike manje awuqinanga thina ezethu izandla zibamba lapha la ubamba khona uzwa nawe ukuthi ya ngiyabona uzothi ibambe kahle ungayiphuza ukubambe soft athi santu zophula wena uzoliphula ngaleso sikhathi wena nxa wathi mbambise kuthi hayi bizomunye ugaya kubambise yeah ngesaba lokho ukuthi into le iyasinda yena kanamandla bona baphiwe emalini nje hayi vele hawu sokune shopping center la dala bakudala khona ivuliwe awu ayivula kusasa me ayivula ayikavulwa ngathi bathi Friday or nini alright ivuli